me and I'm in fata, won't fata him. Why the catcher was I once a re? Won't so we are no buy, and won't know we be. Who would deem into we you be, into one so sorry, found some ball book a crack. And I make catcher on no corner cast, ya packets the water one, Shadakobus and a one young coon. Obi ni muchina, Sikabi bebomo, I win him carbo, may train as canaba. 98 years na maye. Gadavim wura baby, name ye be upon a mount. The Yaa Serwaa nyame ne boy ye nyina. Obi anya kakai, wo kwana mfa, ochina you go again. Inti dia me woka no me se champon. Ya me dase. Me chia atiefo ne ahefo nya. Nana ya asema ya wo dia be emu edu. Na me dia nyemi gidie ni se ansa na ubetu anamon bia no se wankasa wusipi na wusika na wusipi nso so a na wonim se wo obi a ya wo bo wo na ade wasem ato no me de bia ansa na metia montan me bo me mpa ye e kire ne me pe ewani be ya ma me ansa na me go no ma se entu be se na etoato so sa kan ni ha na akọ ni no nya entu no na ya ade ba ko ya ama enkofo bi wo ni self esteem no mu bu wo mu bo fia eye enipa no enipa bi etimi hwe obi na wo bu na bem enfugo nsem ko na waka ne saa kan ya ena ni nipa nya so na mo akokodu aya wo mitimi mmere nsem obo won mai bale saa na dwene mu no wo se won se onfata na wo mo aya wo mo ani adie ne die ukan wa kabia chono apete ho no omubu entini ya ukan no eya no kre na afutuo ene nkomodie papa ene nkwanhye papa se le ukan be ma obi ama no ho me ese so me copy bia samre obi hyedam usu buebuebuebuei na ya wo hyedam wa onyankopon fa okun no dabi onyankopon so mfa wo ni emno obi ka so obi kon nante ko budu abon dabi enye sa just be happy. No when you enya sere. No woni pa so na wachia. Na ya enchia nya de say wo pia monte. O woni pa ya wachia. Bi ekwan bebre. Na so wo person che say enipa emu enti okunkum wani e na won se ne kan so wani munye fe. E na okunkum wani mu ana ba be ho no to bi won ko na ne buo. Enti ne ye kan say enipa wa kasa emma wo hu ehia nipa. Oh etu pempenso bi na ya wo siesie wo kasa wo nantie ene aduma chede bi wo so wutimi emma wutimi che enipa ade etimi bi okwa obi so oh sisi ya wo ko ya wo ye ekwa mbe so wo ye se ma me wo ye se wo timi bu se no wo ye se oh sisi ma me bu se aba ye se ne pe ni nso ade enso aba ye na no pa wo so me se mi twa akwa eme eni kwa ye credit enti bedu prevention bi so bi epe yiri wo mantamu a wo mo ya wo munnim usuban enim se ne wusiti eni se ne wusi board eni na ma fo mo ade wusi board no na recommendation ya recommending ni plan ekwa aso de mo kwa ya efesi na ya so mani na so for kwet mi bo wunchira atubu abinta bia na wuncha na de ade check ka ya so de mo ebi no wuncha na ya sesi asofo bi no mo omo bom paye ma wo mo ya eche o ma de I'm telling you ese se say you nyane penya ne bia mo wosko bo kwa na ho kire no enso hu na bia na o friend say wo fese bi obi so na bia ne egu no so na nya asem keto ese na ne mbasa me kan say ese se wo no wo ye te say electric the friends magnet wo twi nipa about na se wo ne ye ne wusu ne twi nipa e ma wo wa dwene mu kura wa bu ho abomfi a hwan na ebe wo enti se ko ba ne sa ne nipa nso entumi emmen wo ye wo ne ma wo be ye nipa beben wo bi na bi kaka ani se wo penchia wo pesidie wo ne motie obi wo hia wo na mi ne te sai wo te sai wo kan fu hwe se wo show na ka ye sai no wa ye fe wo kan fu nipa eno nche se wo ye nhwe ni mu e da bi yo ko fu be wo mo sa gift no obi show bi bia no obi kan wo se papa enti ni a recommend one na say ya kan fu ni adade na nkroshe so e ba mu na mo ade ba ko ni say fa wo bo enkrofo a wo mo wo anigiem
Yanko for the day, Ravo, or more echo. And I mean, Yanko for them saying, now what's one in Okun town, come cry and talk. Young from a crown, I thought. But when you put any man so crown and Yakona, and maybe no be sure where you are from. Then you might have what you what's this your own fine? And I have one call to a Prandico to a channel crown, or come no cost of a Fenacos. Now can say what minute the crumple edging. Tinia can say, Boo says so ye. I go for you in loan and I am not much in her. Meaning, I say you already made your trouble to never. Well, see, and I want to show. And then, I never did a how. Over to me, and you 50 gun in your time, Papa. I said, we'll be now so starting for a junior and I planning. And you won't mean Prania, Nanaya, won't mean Quenny. And to Prania, dear, Panama, and Cousin Cassan and Papa should not be uncle school. Now, what did I win and what you had there? May I feel any two and you pass a chincha soup in a year and give him up. Who page out now, who call and what is the day? And shout. And then I a young Tassia, as a Yasin, a ready the Abba. What will be a said by Ashen and to warn no bobo fear. Then I'll be a bobo yard for you. Now put down to swap. Wouldn't be so yes, and I'm any. As I say, feeling, or no Benny. I feel we got to pay that, may I recommend it. And then tell them names. And playing Nanaya, you never saw them. Pass our son of Hokabuyaku. We are vampire and pay another equally European family. I am a moya will be true and son when you're a queen and I don't know. I am a bonnet. You can say vampire now my house is so not just two and papa. Then you go from you made us means a champion. Over. I do. I'll call you. And then the answer me no one should share see and cooperate him. A bunch in a down. What's your down? Oh, my brother. I mean, on a down. Pom Connie and Nura. You were super back or bought my eye. 7 say Casadodo and Toponco, and yes, I can. And Casadodo and Caponco. So, because I am Caponco, Sapon Toponco, Derby. Casado, hey, Ponconco Mico. Oka or so on Quawonco, the Mabani de Cano. In Casado door, say and Toponco, Derby. Ye catty. Yes, so why are correction? Tricasa no so na be me na me tricasa na ya no be say emre but ukomwa ko fikesi mu a unse kasa bia na ko bisa say na socks tree socks tree the same yes say and nine tabo no bo ha na say socks keke say you akoro woni tree an kasa so wo ho na say kire say obi say na nabu ne ketem ubetma ko kasa you menjia na nabu ne ketem wagane eso wagane na netia ne nachi sa ankase na nabu ne ketem na yankrofo mtiti TV so na obi kasa wo se woni ne din sa wo so ye ntokwa omoko tiana no so ni nyina nda ko ebe hwesu ansa na ya wo ya wo pe dane dia ya sen so mo anketo na mudin eya kakraka mo anketo say nyado mo aboa ne mo anketenkete na che ebe hwesu ansa de mate na na yenche de tifo na ho efe and obi aka bia memfi because edomani sando so takrache wono anyenti na wonya yenti because e kan ho wiase especially Ghana de e kan ho pa on na sanka wonya wanyenti obepa de bi dia show na pepe nti ya na topic na de aba no emu ho abonfia ya wo ye ne ye e fata nkwa ne kanfo wa ye why de bia makam sister bi wa ba me nyinya na ye de me ye bi because me ye na me fi se mfata me amenkoye mo fata me de ameye eno kura wa decision me am decision sa dabi ono nipa na wo kasa asem no won nya ya ke bia ke besne ya sanity nti so we are mo twetwe break yen che tifo ne ahwefo ena topic na de aba no ano den na ya na asante kasa no du me bia na me de me ya wiemfo ampa ya wota me de kasa asem no ye ba bia na so obu se me de me ya wiemfo obi aye sa me de mempem wasem o ne ba bia na kasa mempem wasem nti woto pa na so obi abetam oba de ne dwane a o se mempem wasem on fa ne nkop da bi e de abekasa kakra te du me bia ye nhwe ho na ye hu
baabi wa ampa wokɔ a ɛbɛboa wo because bua ntɔkɔ a wɔkɔ kono wonim sɛ wɔno de bia no obelusu so saa time no ɛna Nyankopɔn hyɛ ne ho nimnyam nti yɛhwɛ wo yina no so na ne topic na de aba no susubu ho abomfia wo no ma bi ho ensuo ba bia wo restaurant ne du ba bia ya na yɛnka ne sɛ ya ahwɛ yie nso yɛmfa nka ho ne obi a yɛ kan ahwɛ ya na yan fa ahwɛ yie anka ho a ampo obeko baabi ani bre ne saa no manti wan hwe den sa ba ko keka no mo bi wo because onim sɛ yɛ fa ne kwa ni pa wo fa no onim de wo aha onim sɛ yɛ fa ne kwa because obi apia ekuta no obi apia ekuta nto no nso ko a etu chemu a na chemu ye sɛ meko bedu me bi yanko no kwa ba mi bi owura restaurant ko fa o mo glass ti o share security no buza na de ko meko ba ma papa bi ko restaurant ko didi na o didi za no wie na nkwankwa bi nsu didi ti nkwankwa ni wie ja papa ni wie ja wo mu ti sa chief picking o ye na so no wi su bi na ja onim se wi ani asan de ahim yemfa nko nti nkwani wie no mdo mu hwegu o mo nsam papa nya so yi na na mafo abade mo mo ade we so obo ma me ne ka me akora me yi ba ko me wie na me de atum me mpese me bo ma me ne ka wa bi ani so edi anko nti edu me dia ya na hwe yi meko bi ya yenkonko bu saka ne bo ne mu wa parents na wo de kwa nso count we hwe ni ye aha because baby wo wa wankasa no we bu ho abomfia dada nti ni kwa se wo ko ye kan commercial branch wa address like cash impas oni ka prebat anoma kese no ba ko busa dume bi wa yese musa duane bafu na edai ubetwa ne bafu nti yetiefo ne yahwefo enamu tia monfa no so nka wo sampa na ya de ode abanie na bedwafo se emu ho abonfia ba bi wa wankasa rashi ye kwa tuanamo ne kobi ha kobi wudi ekuye wo wiase se ya ye fere ade ye mpasem busa yetu ene makro ofie ne ma precautions ane ye tia wo mo broni mpesa akora bi anye tifie bi o precaution bi asa akora no wo ya akora bi o pe bi e da sua but ene ha ntesa obu ho no ma ade na wo busa no wa nko suku baba men ka se minje se esun ade na suku sa no ma yo esun hu bi na suku obi akosuku encyclopedia ni ade yo beka ni nya acho ne so nim de we shisha tale kra onim de we si ni itiri kra ne ho na ma sekatu but e basa ho ma se ma oboa ena obi nso ansi school dem da bato ka se yenko combination oboa bebe obedu no ebia na ho ne ka brofo kra na parents kra be ma na wuram te du me bi emu ho abonfia ono ma be ho na yemu sade obi atukwan o kono baby odu na eso obusa na osuro se otekuma se yo but o ko busa se mpacho me kwa para state na me fa ha medu yenfa o fere se ye be ka so we class ni da bi e no problem dide bia na ye bu ye ho abonfia se ade a ye kono ana baby ameko no minim na minim no enu ntinu 7 period ma bu ho abonfia ye be sere se sa no ma ne hwe ni ye na ye nko ye nim emu abonfia makacho se mfa hwe ye obi bia se bi wutie yen se na emu abonfia na mpa edu medu hono mu a obusua na wutimu no 7 previous enka wo somebody pao nenso nam se de waye ho monyomonyo ya du mebi na ko abusua bi ma na ko refia di pegu a se bi ye wo mu nyina boso menkon nenso do ma ye o mu ho no edu mebi ka so mu nka nipa ho dabi so waka e wo no ma bi ho adwene ya so na de aba so waka ena ya ka hu se computer word ne we se unya bi kwa wa brocha na ma no ne no se bibi nti ase ne ye wo na wo se memfa bibi mire fia ye ba akohua tai ne wo se menwen na we nipa ni wa ye no homonyomonyo nka no nko nipa mi dabi ne mu de ye ka nyanse ahweye ne wom se nipa ba bia wo kɔ no ampa ya se kɔ woko ahojowa na bakas ne ho no oduma bi akobusa na ye proud kakra na mu wa parents na wode kɔ no so wa fade no so anya ensesemu kakra oduma bi yenhwe na no ya obi ka asem bi wo se wo ye sikani yenhwe ta asade wo so wo ye sikani a ade sese wo pese wa brabo na se wo life ye kama pa hwe hiafo
hwehiafo because ye kanyina na ya wo sika se de hiafo na beso mum enne wa wani tua wo sika se den ada wo bewu hiani na befo adaka hiani ne ba ko bo amena enu sa entia na edu me bia ye kan se ni mpanifo se kekafo ne kama dampan obu wo a ono de bia no ne nwa ne ko no wa ye shepe odu wa no wa managina baabi dabi ma nwa no so nya shepe bi kire ni baabi ya du me bia otimi muvu ni obi muvu du baabi wo ba fie no be kai abisa ya enu de bia de ni koye de nya wo a kamen go ho dawo so edu me bia ya ni nwa no mpie ya mo so nya somebody bi because obi obusuam de bi ono nko an obenya yes nipa so machi de baabi akesefo nko an wo ko dabi ya bese unwe bu ofie aboso ba na ede meja pai unwe bu ofie na hwe na setrem no sebo an ho monwom wo mpie ni ade adakro ko a na so ne sakwasi na de mo party bi o yenko jame na watare bi ho be watwo so kakra yenko na unwa no so hu because edu me bi a na wuni ho na onu na ebesi wanan iti yenhwe ne saa no man ya yenhwe ne yi because pesamin kumnya se de bia yenkwa no nyankopon ko fa so bo obi a nyame bo obi ngumanim nyame bo obi se sebe nanum kasa kra nan etofoma asema apegya koso no eba fom saa ezo ni kapre nanso bibisi na kofa ne betnam a ya bibia beko saa betofom enti ni di hono saa abrabon ni do ne ni di ho ti ye besre ye ne Ghana saa no man ye nim ye mpenso di ye nim na se ye nam obi su ne ma obi aye tete kwa ye peja nipa na enka nipa saa no so nko adru baabi but ye nko aye kwa na ye ko baabi edume bia wonso kura na wonso ye de wo ko no edume bia nso se san life mi gaga wunye ise ne o porte bi ye nko na kwache wo de men kosa kwachase na hwa de ye onkrofo bebre wo muni masa but do pele se kwata live band ase na wo hwebi na wo fili osuro so okọ ebo glass osuro so okọ ha babo glass me so glass nso enye se ye kan ni wa hwa na glass na don sa ko wona abo da bi hwe wa bra bo ne hwe wona nte ezu ye wunua na ne ko ba bi ho na obedu ya du me bi ho ma mpa foke na ba bi wa madafu was me mako school pa zo bi ba bi foke na wa ye to ba bi so onu wa yisu ni inside na obeka jo fe he ya de median fried rice drink me de cutlery gunchen nsa ku baby sifru fie bra so ti ase nyankopon yense no ma ye fork knife wo we fork ani yense pepepe we ye fork so ti ase nte mo na ye fense akoko no we be fork ni enya ba fo se chinchira ya na akoko no kura wentimi so wo na ni abena fifre na kika atini kura timi tofo no afren bajo we kan bajo mama spoon fufuro na atofo e dia nku na wo pe owiase enti e be se na ma wanya aka obi ma yenyan bebre se me de mi koyi me de hoyi bia me de mintimi kabrofo me de odi mi koyi bia foke na mintimi de dabi wan kasa no pride yourself say me say na meti my intimate na o kwa me di wachi na abonfia na ye bu no bedu mebi na ne nyana da asesa me so ye hu emfiri mu e wo no edu mebi kwa na court ye kan wo pekura utimi kwota me nkrofo bi a na sem ni court kwota ho ni watie de we ya ye sika se obi kwa himfie na akosua mamre nti na brofo otimi twa ticket na waba obi sanse obaye dan a wo se me ba besua mamre ne amane ye kwa so ye de haya anso ye nko ye suro se ye beko na ye bese ye kase ni yebese du mebi a wotum monefo no atu akra sofo obu ha ba bia nipa na ikono okosua bibi oba koto panyi bi ode we obesi atete wafa no eni de we obesi atiatia wafa no eno nso ma nipa dasani nko baabi wo ya ka obi ni sika bato kyanimuka mimi se beto mi kyanimuka me nkoya de a sebe obi a obu ababusa na sam eno ma de we obesi ayi wa no afa no ya onhwe ya wo nsi awe ho Ghana ye pesa de no akoya bi pesa osua be nipa bi pesa osua bibi no oba kotu obi wa hemfie wo hiri bi wa hemfie insese nko nya bo kire ni mu epe baabi ma ne chansa ampa wo beti amane ya kwa efa so di asa no mani baabi dabi mun ko machi mu firi he no yesre
saa normal no ebe court on so saa obedu obi a policeman ogina na police lady ogina ho obepɛ de we de me ba se me ba beti asɛm aya de sua wa nhwe ye police ni no ade a na panimu bi na de obesa tete wafa no kokokwachi e ma ba bi ncha enche ni ba ko nso eso ni taxpayer yi esika anesi ho nti ya besere ni nyina no sebe kusie nya fufu a ko be di na so waduro na nkoni bom nka nipa ni nya enko be yes ha de nanso nipa bi ayesi akwan ye be se nyina ye nka mom ne nhwe ne mom de ye kan nyan se ba bia wo ku bia no e ya hweyi enso ka ho e wa brabo medase ya me nso so medase pi overlumba na onim se nkomo we ya ye dia mama sa aka ya se mbi e fa me okay unim se me ye nipa I never stop showing up okay se me yare se de enkura na at a point ebe nyina efiri ma de kiremu ba 19 years iba etesen kura I will show up me hu ne se eno no aboa me na ne etia me yes nyina ne se unim da be shi aboafo ebi adana ba yes na de me ho mfa me ni ntimi no sa dan no ubon so obrimpo bi aba bia na wunti no nam na asan ho ntimi nsoso ade ba ko a me de kan ma bra bone ho aboa me pa no no very powerful enti ene wa ba idie sese bi gumu ya ebu ye ho abomfi ye hunu nipa na ye ho po obi wo ko nsi oba pe so da osuro ya me sha oba pe no nyo kase ko social media na dia on pe po amancha nso chen ka ndo mu nyina si title wa de ama bro no ayete na social media no mo na okra me o kan me die no ho de die ni tumi kasa me die really e buso me ansam na o die na na meti ase na ni o se ben to e no mai e no kwasem dino nya mi sha no nya o kese e mtre wa shi meke laba se meke laba se de ta ne tie no aha na ba ni ata de no a tumi se ayete se bank manager bi a ye ni free se bi everything akọ akra medasi as a rank na kosoro medasi ntino eneno on point na okra da be medasi everyday abrabo no se de wo kan no ase confidence hia ave no ati esim ai ehia uyi fi wa abrabo mu a enema be bi bituma beto kwan mu a ebebo atrawo na ye wa wanje wo ani se obetimi aye nti papa na wo aduma mu eniema ekọ bone ene ese woni ya ache woni madwuma ne so yemfa manager man o me de meseda mo mpamcho mpasem medasi pa mpasem ni wodi yi ne ho na afi ye de obi a sebeta frache woni madwuma ne hwe oba ye ncha bedi wono ne so afi wo ma ne mara no wadwa nanso no ahu se je no anye ne ho ani nko no akontrol nka be control ko betimi nso aye bato amana dwena nko wanye ne ho ani wahunu se bibi wo ne mu ampanimfu ahu nti ne yede se aduma ne gya no wabo ato agua manhyira na tra no miwa nipa kroso wagitum se manager ya ma ne ka ma ne fia ka ho nti ko wagituma nko aye aduma mere tenten ka ne berenie nanso wase mintimi wanye ne ho ani yemfa nko usi so foforo wahia ba ya kama na ba ya ne frisikafo abusuam emmemme tichifo pa ba ya wase mempe sa abrandie na mpe abaya na hunu ne wa abrandie ne mu da achi nti no so ope abrandie nse yese ne papa ne onye o papa ne onye misro mempe mu asem wode mempe mu asem sa amasikani bai akwa mukui bi ne mukui ne life adane nanso onu amu no da so to awo bre akofadi mukui onu ada so to awo bre etikuo ji ne hu di se wo sikani ba awale na ye ko emfa ne sikani a wo ye ho me nsusu betima wa asa ba we ya hwe no a ankasa amre wa ko nanim oba wonim se nipa bi di 45 years 48 years na nsusu ondimi nwale reason be ne se na ntimi betima ba ko homani kakra me ye ni ne yedi tua me ke menye na me man kore wo di akora ba wi ase ni school fees wa dwini we hu ntimi anye ne ho ani nti no ampa wo keka ko 50 ba no kora woni bi afi no to anu wodwenu se digina me nyini akora yi odene saa banadamfo bi ogi ne hudi ye no no kora na ye aduma no amanadamfo ne kakra enso no wo mamudu atimi hwe wo mo atimi kyekyere abrabo na mana kyekyere odaso to obo ne ho abubu yese gi wo hudi ade bi onyame bo nipa wo ye biye ye no fa ho kwohyem be ye kwasem unim so nim bo ba wonni obi ode wo ko wonni boot ko ba bi o matitim no o mo ya kyekye bo ne bra kyekye bra da ko boto test ni bi ko kyekye bra aduma ne de bra
Brazil na me do be shem ni ameto boot na ma me se be ya ma me nko hu abusuafo e be dane men tena fie minima kwa bia gold fo be bia o mu company kase wo ni kurom wose adwuma meye bia kwa so anko school ndi no ye nso na o mo dan no o mo kanta dan no no ne nam wo no wo koba da bi o bodo bo no wo piako da bi o bo sa de age o mo nsam so na atofo no atam no de amo one day na panyin wa brandie ndi wo be school bi nko da bia mu ze mabu o da ko mabu o no asere ogina wasere papa no sa na o kwade chie no sa be gina the same place na ka bro ni na ko na opios he nti ubu na mu ade ana asese de pa no problem de na ha ungo school was a penfin de di na ungo school me papa wu na me ma me so be he nso yale da dem tibim tinchini ze me nya bibi tita bia no mahia kwens ko am de kofi no ma me so nya bia di papa ni ti ana ni su ogu no afo se ah se de ohun odine idi se school no be kwa me de onkwa de me pe ba bi o ha de ama no aye aduma enne boy ni di koi saa akoye saa mines no awie de no ho akokra se saa ma mans mpanyimfo ka ho obana ne ka wo dem no bebuza se ade school fo kra kwa yemfo eye de na wie de okoye fa kofo bebire wonyuma bi mu a protocol ne ye de ko obo amfa protocol ho ukokoko board ne ade a enna fo se be fo aduma be particular kofo ba ku mienu bi wo ma ni bibia nye panyini wa abam nanso wanya aduma ne ko etomre bi e wo se wo try waye nsem tu adwuma za igurant mi nko bi da Dubai kura nko bi da adaya mo se Dubai ne de se kawo ubekọ no be 150 million obese no tamidi tosmenta me pa chonye sika bia na tosmenta ebia ofuru pre ne ko bia ubekọ kochia connection ma bi wasimpese mbe bia adwuma o Ghana na ayen sentweni a wodi de adwuma ne besi uso u print technique gwa me twa ma ba ube pa no na de links foforo aba the chance bia bere so a membu hu abomfia nya te se ne asabe wonka ho bi no pem kwa animu na bibi wo masese wonsa ka wo ye de enyera wo da wonsa betumi aka etomre bi onipa kora che okwa afiase no nhira ba sa etomre bi asa na wo se asem no na wo se okoka bi wo kan wan kan na bone nso yesi ache wakotum na panyin bi apiese na se ne wo kan wan kan na bone wa follow ya ma na yayiu na panyin se mehwe ase omu be yedu unni bi ni na omu de wanimu yefom wo se panyin na tam bi de ama no ada no life na afro de kuku wanim utume bi obi afiase komu na de ni nhira ne mpagya ba wan tiase se obekwa anyeye se Nelson Mandela kotwa akwan ketua bi bai na the president brother de amasa utume bi a wo sunya kokodu ma so betimi aye na vogo na ko wanim ka se me film bi kuro mu ba mo wo koye dai na sini a wo koye de eja ko ma ji musika wi da be na be duru se eja ko da be ne nipa be hu ya kan se ya ti tunton wa de kakra nka ton e o mo sole one day saa bumbu ndi ma nkra kora me fa mbag bo ma chinta de tere me nimba bi amebeda ba culture center ese yesere kwakwa me ko twire me din ade e chimbe ye audition ame na me ka hu enu ne na me nuanu nyina sebe half ye bi mo no enti abrabo wetas una anim ne wo mu ne wususu nwache no wonim da bi wo ko nya ne bone no de kan yo obaya ma me ne ko se yese me na me hwe aje yu betimi da bi misrewo be di me de obeda ye ma me de misrewo me de pro be bitina una wonim ne wo mu to no de o kire na adwe nche so wotan wo ono wonim se wuntimi ba ona anim se obetimi te so na age hutum se metimi meye meko akomanim central market de yesi ye dutuo nko awo ugoton meko ana agoto da bi unya ba bi nche wo yi kura ho de yesi se okuru nya panyina unya store ne ye de sa na wotifie no watiewe store no so gu a ye pu obi di ama no sole one day ko ne na mo sister mbadwa kwa be na afa so unya store ye de wada mo unu yankam so beton ade kakra nka mepebi o ne hu Mr. Asumasi on de unya hu na o man kakra ubo wanso wasore de utie ne nkofo ka ma me wan fa vim an sore wa kanfiri keteso a o mbebu ababu hwe etina Kristo krasam se mempen na no wa ni hia to nipa bi oso bo ho so sole waka ne ofiri so otimi ye no ko ko anim me se me nkwa na me ye record me wo media adwuma e wo ba bi e wo soro na eniyema nkoye ma mitini ma twa resign letter ne magyae na makọ ba bi e wo fom ba me nam da so te yakọ kubuachi e wo so ohunu ne ewo mu no na wo gidi se wo na ade ne kura wo na ade ne nam ne awopesa ade ne ye na enye wa nya sa agidie no kofo bi do musika ma me no papa ntiase wo mu ntiase so no tu school fees wo so ye lawyer na aso nim so ye comedian tu na obetimi aso ye gina go law course ni ntimi mo wa bra bo e wo so solid gina edu oba Mr. Queen wo mu de na ngom se rap ba be bia rap na be hye ama ha no kro mo pechen ne o mo ye no so you see it one ntiase amfa ba bia ngozi so wudi wo mu de na chiu be late wa bra bom ndi etom na bi obi opinion cheso o town na mo susu se nya sa ba wo nim se be ye sa di ka chen se sa na be ye na konko wanim wudi o machi wo be ye munyo me fra mo asem da bi o me de o mbeka se wo de o mbeka se no mo asa o beka se o start pa na propre
na ye o ye good pa wa anya ye o de o pra agosi ne hunu ne ye wo opri ne mu na fe fa ka kire won se wo kokko wanim no watima kodu nti abrabo na ye bode no futu kase so ye de aka to nipa bi a wo tie ye se abrabo na wo so osore waka baby atitrifo kon ko hobi baby odwale punu 10 cd elfo do yanku du hia nkura nketo bi na wo emfalings bi amre wa brabo wo de age 10 cd wo pu side wa da bi ye ho no wadu pepe ndi nkura ni papa bi obi nhye bi ko try go into the poor baby sheda na de etua 100 cd ni bi na da nsuo nim bi uwi afata odogu kom jeje dem bi boga na ono susu pekun na wa ba na oda hotel wa ono so betina wo body no ba be chia obra bo wanza zezi a oyere wo Canada wo bo wanza obefa wo de wako abra bo kan wo sisi so na de ogoto nchiwe wo de bia nchiwe na atọwe edi ho a wo ko wan ni peditire be ya nchiwe no hodo do sa wo be hunu wa ba be do me se wo fo wi a na osan de atum awrade wo be kun ada na me kwa mi brace ye da na me shroma bepi wo kunzo nje bros wedi ako bonyum fon sa eno no bedase enti ya basira ni die kwa so ne aka kire on se yen sole waka wa abrabom yen konko yanim babi obi ase ye kwa enye ye ye be ko ne adi nkunim bi aba yen mo nyama ka wura amen medase na no na metia na me se unises me no mintie nyomo a eya abamubu onwuma na obi ntem ase me ade e ma meto hip hop mu ntentan eye mindset ni ye ko pesika ye ko ye beye ye ko fise rebel gada favem for ampani ampa boys gidi obi asi 300 na se for mo ne dem na ade etra na ye rade obeko wo beko ma me nyina ba beto na adako enti e case no why yo oh Rade nyame hu ye nyina ye mobo na onye yakoma so ade nyina mfa nom yen abrabo ne kwan wa twede bi a wo hia sa wo tinsem bi sei na aboaw ama ade che a wo te wani kete so a wo hunu ba bi a wo fa obi wotimi da wa te nani wo kete so pe oni plan bia wo hu ba bi a wo fa ehu adokro ni sei tam otu ne nan kra na osuro abrabo no mo manya ska nyina mpacho dodo na wa kokoduro why enti wusunya akokoduro ba bi a hade wunya akukuda ma ya jiga ko e cleaner na wese da kura nu so a yankwa ne nkonko tie case no wan ne anya ni okay Akins, good afternoon. Yeah, hello sir. Hello ma. Net say good. Yo ma, it's good afternoon. Ya de so wa na every weekend ya botre every weekend ye nya asundue ene ma wa kwanya no ene awia ne ye busa say Akins e de mo ne mfa mo awo na ere assembly say apasa si ne dawo mi papa mama ma sa ene omu ye 8 ene afọ ewu makoton aka fo no se mo ncha abewa be yi we sorry abewa we si on se ama nkofo tu ewu mu ama me kasa me ya ka be wa ka so obi atika mane keke oye oka nyoma o se ye we bi December 1st ye na December 1st obechi sikalo ebusa na gada ye na wo si be ye na obechi sikalo ye no fiti December 1st on chief kamile abdo okeka kanyoma that be the only issue. Of the African man, so I can keep how many months? On any banner, Reverend, no banner can have so a lighthouse, Reverend bringing the lighthouse, Reverend Andrews, new to Ramon, among that your Reverend, lighthouse, Reverend Penny, point one should have been to, but me need a number, and look here, I come the mama. We need a number. No one can say, Akins, meaning meba. Minim baby a wudi nkomo na free enkomo na so ti yi na be chitika no me bi ni so e kokko me se kokko so ka ka me kokko no ba so a na kokko so hello break na failure abusuanfo ensam na kwa wo ho se mako na ye wo ya ensam ne kwa ho na ye wo ya Akins nya abotre ne ani nkomo wai wa pacho yo aha onsam no me pese me mo kwanya na wutimi bie mu yemi ete ase Akins wo sha ase akasa na asem wa na wo kan se
asase bi eye abusua na asase no nipa baako bi aton ne ade Akins nipa na waton no ye frɛ ne sɛn ɔyɛ hwan nipa na ɔne ne ko bi treasurer na ɔne ba no Reverend Andrews Amod Aji ɔyɛ lighthouse beni ɔmo kasi wo eli na ne be chief kana mamo the masses ɔmo chief kana ɔmo tabi ko bi from adaliki ama nkɔfo tu adaliki from nkɔfo tu minim sɛ Akins yes ma'am na minim sɛ Mrs. Ayi ɛna asase nyinaa da na ba mu a na mo hwɛ ne mu sɛ ɔbɛtɔn na ɔde busuani bi ade ama no na asese no wo san bɔ edin foforo bi sɛ lighthouse sɔfo Nito lighthouse no ne ba no ye lighthouse tini ne sound ne ba na ono ne kota so mo ko kitchen do no na ye na ye be tika no o ye lighthouse tini ne ba no ye lighthouse asase no wan na atɔn asase no ayo me ya small no ma to o mo to see tika kana be me ya tini we sa o peso tika be mo ye na o peso be tika no o peso be tika no no to me ya tidi apo no ba no ka to apo enti Akins ususu sɛ edie be enti na abusua asase ya ntam a enti sɛ ma me panyi on Akins one because as no what no just kind of can be check go back so one ka so to yento what also no popular muti ka oh they are the mama no so mo to na you people say it no be a check the matter on it can be wafa what is on over also for lighthouse the lighthouse also for dia yo comfort lighthouse also for dia yo comfort because the family Akins David Akins David I'm not saying it because Akins hey jinaso program no me na me dia tie dia me ka no wa ha no the fact to say obi di brebi ato ne ho so na oni wudili na niama anko ya yenyina so nka se lighthouse asofofo nyina ya akrofo ti ansa na Akins ya betena dwumadie ne so no okay my sorry why ma pato my sorry my trust mo fancy people na asam na aba na yenyina ya asam a Akins no ka nyina minim se wo ba bebo ma mini din se ma no kwa wo di animu asase no wakoton ne ma ne de omo di akire enti se ne ma me ne kana se ne ma anko ya na ye wresi ne ma na fa ne ma na ka se mo ma me sisei na mo amaye mma mpanyimfo no die na mo ka kya mo ma me Akins sei ne ye ka sem wo ma omo kan kolani ni enti kolani crap me for mo omo ni ma Akins me ne metiefo ye nim enti na ye bisa wo no enti na botre na questions ami bisa no wuyi ano pepepa ye nyina ebe kwa kosi benkro na ya hwe kwan ya ebe fa so wate yo ma mpacho yo ma say ni e kan asem Akins me say bi say bi o say why na asase no ekoda na bemu a oton ye asase no koda me anti tenyi we na me anti ba ko London e no koto omumu e no mo ton ye omu ya die no e na omu ye phone na titi ak nti omu ton ye e na so ta na edit kan be manu kala me anti ba ko no London no bia nti edit kan be na to ye fe me anti ba ko no so edit kan aba ado no so baba be disika mo fi ye wo fi nti ye na ye be check no ye no fiti no the December 6 last year December 6 so what you can here ama mi anka sa me no catch up mi nya pu ama mi ko ye le 25 we abe fa mi ma mi sikabra na mi fa ye mi nya yi so adaniki afa na wudi nkomo adaniki sikani nya ne de ekimi kwapo ye tira si wo yi no dai no me catch mo ti to mo kan chele kike ma on ba fio e mo on ba fio o bo adi so de ma mi kan ba ko mi ni enti Akins ma mimi sao ma me no asase ikoda na bemu a waton a watena ska ni nyina so no ensem be na matimi ne naka ya capture me so for scanning bra ya force me ba ya force ma ya train week na also for so aba we no aye no alu o work on me bie o ka be na abaja sika ye no so mo change kan ye
Edison. Me artist, me cousins back on California and Canada. Also, me other Kolebu was switch like in 10,000. That when in now preach. Now my with you also me my miss cash. It is no. And I Sikana say 8 billion. Say 8 billion. That's 800,000 Ghana cedis. That's right. Nani maame no the Yaa Serwaa ne san a wono nkwa sika ente se no maame no wadi mfie sen we di ba say 82 to 84 only the bad five revenue no only revenue na man na tisi what to make ma cause e ba na e ko na revenue so pa ya cho na ye yi na e be critical still up to now only be so be am mama the be shall for be 10 number them all see the thing there. Because some promise here say you be now be critical. I don't say o ma yo mu ngi bu sha de ko amu timi ba cause omo ba e be so omo ba obi abi so omo teti mo go catch mu mam no pat kan be ye ngi bu amu timi ba bu sha mi na maame ba ko sika Yaa Serwaa da watimi aton asase 800,000 Ghana cedis o timi kura ba pa mu so obi amege ne de bre nya ba ko fo already no last year July no oton asase bi eno 15 billion July no oton ye ko bi ta no se o one ton no the investment amount the bank and be no so one ton account no so one ton there be a case asem we ma menfra maame na emu menya maame na mafre ne ba ne mabusa no because sika na won ku bi no sika ne ye sika eso a yase ye cha obi abenya bia me enti eba ne sai on fa afre ne ba no fre ne ba na yese wo ye yi no fre no so fo no fre no na ye misa no ne enti a akwa ba sa se ete sa se ente sa never number ne kami ma shisha sa me bi sa me kaze bia ni enya wai okay reverend okay no go see you be call you know be physical you know much physical in my you can say na no cry or you na me point mission to all kind of quiet you know so be physical you know much it's nice me na minim se nipa de enka wu nyini a enka niam bi se no wu hia unipa oben wa me na sika bebrebe nom ne agapade bebrebe edan e beda ne aja na ba ne se na fe de ye na nanu momu na ayire agapade mu pampe a wo nche ma ye ho nto ya nipa ewu wasem no de ma mete ya mesi medi akire ne se nipa yare nipa ewu bi adika ewu dada nipa yare o na nso so sika we nyina atwere ba bia ye hunu ne eko sika wo bi ane ne hye anka bese binom yade na nso so he ba bia edagina enti no ye mpese akens ye begina wo nko awodie yi so ne ye di nkomo ni nyina nti ye kwa yachi na afi maame no manya ne nti ye se wonfa enti no ye kwa akofre ne ba no mate se nkomo bi koso akire ho ye mfa wo ne mra ye dem ha na ye nyina ye ntie yasomu ne ntia sika ente se akodi nipa ba akope akache a emabunu ewu no won mo mechi one ne ba no na eduko bi treasure bro no ena ne ba ni ka say yi na ombe chifika on top on reverend among no reverend andrews no ono no ka sha o ni wi a ombe chifika ni wi no chifika no na wo from one so for ma e di o emu oya wama me ofa kura si ni tirase emu oya me anti me ka ba ko no wa California na odi kitchen for ba we no wa born in no wa ba be wa free o so mo ko ji mu ma mi sika na function adaniki Akens meda say ma yenye kuma bi ni ensamra hunchen bio ye besa from the so ya mi sham ne juma mo ye ya mi bo ma ba so pa no o sham no mo mi che ne juma mo ye wa ami Mr. Champion bremu ansa na ye ni we hu adwuma na Mr. Champion sane a usiti hwe minimu se onfoma japade da wokra na abetu fo se wo ba wiase wo hu niama bebre na sei no ehu hia ye ncha na nka asomdie mra na enso so Mr. Champion wo classmate bi o
we di anya bi asa obecha oketua bi o so nso obecha na ketua bi minim se wahunu nsem we nyina du fafutu otum na ya momode an enya maame no na yempe bibi nka nche no na sem we di anu ode so person will be a child. One person will be a child. When a friend said, friend of and Yama Pa, who pursue each other, a bushland, young fool. Nana, I am not be a category. And I'm papa. Now, as I will be what in the wood and Casancasa. I shall say. But you say me, I'm like it one. Let me know money will man. Maybe a penny and I'm doing a man. And me a penny can say, me I'm your bar if I want to. And I'm doing two. Just so you may a door so pow. Now, I dare you go by some trinity. Me giant, and I'll go for a person and for one come on. I didn't want no alcohol, the same. Na Yaa Serwaa and Nkrofo said papa na ye wo very funny ye boy ya na bi fit because almost said it often there omo nye wo na ya abraya ye go bi e wo no so ni go gira wo ni pe gu share no omo doso na ka sa pra we e na ni papa de wo no ma na wo mu ni wo ba ya go charge na ya na bo di aka ho e bi bi aka ho wo se ye mfa ma le be mu eni ejapati na ya pin say pin Sabreno pin say ima mo ko no say ya wo but people say ne e na metiasi yo na ne me kare say abushia de ya abushia de woni wo kwa so do say ka kete kra ya de ma okra wo say me das me fese mo mfa wo just say and you know one say e ba be to mo so ni pe ni me kana ni bia ya wo ye me ba ko ni bradia fu ni me nyina ko sa ba me na ya ba che ade anko enti no first na ya wo mo sa che na ya wo mo sa de ma no me ba ko de so mpi e no mi ba ko mo che na mo de ma no so me ma me ni ba ya fa ma o ya na na ya e ni me wo mo wo ye so mi ye pa because you was a man twa yo obi ne pass asino no e de to wo no se me ba mi ye ka na se e bi asase kwa no e da ono ne kwa no so me se sai enye wo gini nyina kenten so enye wo no ne se se wo be kenten so e bi am ka o me se e me wo ne bokra e se ye tranche e ma youth no ye ni na bi she youth ni mu e mo mti bobra na daachi no e fie no anda anampa oh ma mi ya wo fa bi je se wo sa ni no man ko na ade ko abraya bushia ama obaba ko kire na adwene se wo kwa akwa treasure wo na akwa treasure go dia ma bushia ko billion na ni odi ka pra wo de fama na ene mo no e be ye investment na ma mi mo nge ni e ka tell ni se e mi se en kan ye dure en kan se mi se bi wo market ka e ya do bi le on dia 2 years what is scared at this time no man wo mo bra e bu just scared on the bra me ho kura adwiri me ya ya se sofu ni mpon dem a wono no sofu o no o sofu ni e make I say ma me no o person ni ma no e fi ni sa because ko ko all mo ya e se some mo sama na ya mi ni mo da ka ka ya ka ti ni e ku da sama o so mo sa na sa ya ma me no wo hwe ni SSA or part and for that, all your men, now, from not a promise, always say, almost here, you listen for your family. enkura yi wu ebi yare wu chesika no na ebi munya bi nkwa ya surgery ni ade a wo si twa ebi awu kura ma poster aba wo but what else someone will someone for system or one thing or more. When you send the dear for one more year and now one place someone told me. After 2 years, I can't say. But yeah, maybe as a I can't. You, I can't say. Says you want to go here, you would get
machini machia yes ra wo say kakra wo ho no fama yen enu twan yo medase ansana yebesa details for frasa aba numbers for frasa aba ti ansana yebekwa no nso kwanta bisa wona odi kan ne maame ne kasai wosesei yo na medase maame ntia atiefo ne ahwefo sene Sompa Nkomo yinti asom emfa so ba ko inti asem no itie na afane afa ne kure kesi be na ma frɛ maame no na maame no echiri se ne kure ekezi ne yani aketoa na ne ba no na on papa asase sene o kan na papa no ewuye no asase o mu enkwala engwotwe to ma cha asase na mu bi anya mienu ba bia ono ne clinic esi no echire na ono kra no waton aye ono ankasa ne dia nti ekezi ema ne dia no omu dia ma han na omu te ba kon so eso disa akola na kasa ase waton asase na enya obi na asase ne dia onya ye no ana waton na se paso no ntimi ye pa kran so aye ne ekezi nyina ensamra kuru no na me paso no ntimi ye pa sana ma me no ka chimtimi ka chense ke be friend won flamem se ne tiefo etie ne kon wa kasa ma bia atenenka ana o se yi wa fe bi la na le friend no a woso ntimi yan kasa wo efidisu ebiem ka fe me friend no a on fe bi ebiem adenti na on pese obeka ma obi ate wo se wo chefa enti asem wei enkura bebrebe wa abusuemu ya hyeda frefre dodo na busa wo dodo na ase ye nokore posters enkwara ewu na nse wa abusuani mu a omanya yarehwe nam saasase wei so omagu no wo mu nyina confirm di posters di bia sane mi ofi ase eye nokore wei wakoda akwalebu edu woni epeska akwakoye ni se ye nya ni yese maame no kura kakra waton ho famra ne fa nkohwe no eno so atwan amaso maame ya me kana asem ya eti akwakodu pempenso bi sei wo ye panyin na wo bibia wo sa wo kan ye pese ye tie wa no sa pepe na me kase sam se bi kwale ye kan aton so ntin ko be nyire ho anu nyanka ye heba bi asem no se ne esitie ne se ne mudu esitie o se pele se Sompa Nkomo obe kasa ense be wula dem na me friend bi mu a ayira on fait begin so ntumi kasa eti masa fe ne sa on fait bi tu bi sana ya na sa na asem no eti e ma on transience na bra be hwehwe sa na ma wi ma me ade yeah aya samo on se de bia kasa asem se nyo bia nim gu internet ya mami se hwe ni age na obi anka ni fie do se nka de aka na extra time nka wo bo no de free wiase me makasa asem se edu mebe na se nipa ya wo beto nga na sebe udi nsamfon saa wanka se issue box se yankopon ma ye mre bia nipa ode mayen na ya no the bonus kakra kan ho to wa check we gina hwe de wiase si kwa na no ma bia wo ye ya emfa kwan ta ma na sebe unimi wiase no ana wonti wiase ase no na wasesa maami onya 80 years 82 o kwa no se de wo kan ya wo kire mu kire producer oben so say e de akoto treasure be na e de akoto hwan sisi ye wi a ye beche ne se ye wo yi dia anda na wo si ye wi a bibia toto ye ba ko ni ache nje sa asem wo atefo ade wo si se de wo pese wo kan me ti ase se e ye wo de de man wa kotom e no wonya 8 billion sika no ye sika keto tete sika 8 billion ana o se wo kire mu se sa ade no be ye wa wo de a but wo kasa ye mu no ba ne kasa ye mu tese o mu nya botre ye ba ko ni ache ne wa wo de a e ne chebi ne ba ho ne fi yo edu me bi ho ma ye besre wo sa no ma we maka Ghana nko na do sa no ma we yo bro ni wonya sa de we yo obi anu tumi bre eye adwuma esisi adanya sika ne wo hu se me se bra kaman na bo ame madane de ama no enye ne ya enha no but show Ghana nipa da semi ade enye ne de na nipa da mansan de ano wono nko de akotro treasure be one ne ma ene de te so mfa so se je ma no 80 years
wo se maame nyame amfa fe netima sigara kodi ni mawo akodi ni mawo se ne baba ko na e kire adwene e kire kwan se ye mfa nko treasure akodi ni mawo busuya sika no na busuya sika de ko to treasure be yo ana obi a on account ti fo obi sika man of ko to treasure be abusuya sika ba ko de ko to treasure be aje se Ghana ana sa no ma we nyina na ye mu sa de we ya besre se maame no wo tie ye na dawo ma ana obi tie ni a ye yo bajo mi so bi abas Okay. Papa me pa cho me mo ha o. Hello. Papa, good afternoon. Good afternoon. Na me pa cho mpom te say. I'm Ado, Yo, ye da rade ase si ye nyina ye ho ye. Me pa cho mi di na na Yaa Serwaa. Me ye adwuma o Sompa TV so na asem bi atome na so fie ha wie ya. Me de kwa dundwini mu a ye bu a ye mu ani ye. Yanya ne ntie se me sesa yi ne ba ne wa wo kra mpo em se wo ye sofo a. Yo me da se pa se e free waje so. Na asam no ya twe a nya ne bone so kra. Ya twe a ya ne ya twe asam no a na ye penchire mu. Enti ya ne me sesa yi na e kasa se. Mo baba ko o se e friend Alex Akins. Na busua no em se asase bi e da ho a e ya busua ni nyina dia. Ena mama etonye wonu mu nyina ehwe se nka ma beche de wonu mu de kura ma wo mu so besi ne mu nche enti ye friend mama say okay one and casa Alex Akins Alex Fifi Alex entry Fifi na eka asem no Akins Fifi enti wakansa ana ye se ene ye ne ma bekasa ye ne ma kasa ye ne so so am se ma ne bonyo so se ye kasa asem no ena am se da bi wa ye ba wani afia wo kura mpokura wo da dom ano no ye fre ne egusa wa eye yie because menyin ni da se sofo kura mpo be wa agusuam na eyam papa sa ampala se asase da ho a ma beton wa wo mamma ni bia ye se ebi kura afa hu ewu enti ya fra wa we dia me pa cha wada woroma asem net sen bia na nya nokure ebi so na wo nchiremu ntimi yenti o me pa cha. Oh, I mean, I mean, everybody is saying different things, but me, my name is Anomo. And then, Omo Papa Nejamo, different portions for different people. Okay. So, we the children there, we are not so much involved in the way they are handling whatever their father left for them. They are not part of the executors of the grandfather's will or anything. Me personally, I'm not involved in all that. So between my mother and her siblings, no. Papa, they leave this house, they sell whatever. What you are saying, say, na me bisa say wo kan say ye no kire say wo di asase no wo chefa ni mukura na oni mu wo maache o see eno ne kire say enkoma oni ye di kire say one edi kan asase no oni mu he two na say wo make catch you say I know say amo was say they've sold some, they've leased some out and all that. But in terms of sending our more channel, those details, they don't really involve with the grandchildren. It's between them. And I know that they have some issues about they say the younger brother has sold it, or with some of the siblings have sold it. Mom family Mami and Kaho and Mami so has also leased some out or sold some out. She also didn't. So personally, no, I don't know the details too much. I just know a bit. And that's what so only me kasa Entino me pa chao yene ma kasa yampa. Nana afei de no wa lose interest say sani asem ni sitie no
wo be chire mama ye nyina ya te ase because any akins ikan ye nyina ye ni hobi na wo ka nasem enti se waba be ka ma ya te a ye be hia se ye be pa asem ni mu nchiremu eno enti na ye frɛ ma na nso ma se asem na em se onya nka bi are you CCC Mumbra na Mumbe investigating Mano or to get the details or what is CC request for? CC is requesting for his share because he suggests that everything should be sold so that we can break the money and give everybody his or her own share. Allah, let's go. Allah. No, you see the thing is that we CC, if CC is asking for a share, share of which one? Some of the other ones too that the uncles have had. Has he got his share from that one, or is only this one he's asking for his share? So I think you need to properly have a holistic look at the thing. If somebody will come and sit with them and look at it, but to just take one side, no. Personally, I think it's not comprehensive. All right. So then I understand. He has come with his requests and allegations or whatever. So maybe whether it's you or whoever is investigating the issue, they should get into it properly. I understand where you are coming from. Yes. So before you go, I would like to also put this across. Please, if you know anything about these things, and this is your mother we are talking about, I will plead with you and suggest that you talk to your mother. If what Alex Akins is saying is true or right, I will just plead with you for now. Talk to Mama for us if something can be done. The only thing we need here is peace. So please. Then the only thing you need is what? Is peace. Is what? PEACE, peace. Okay. So we are pleading with you to speak with Mama for us if something can be done so that we can all achieve the peace. So I'll mention it to her. Okay. You said you are calling from where? Sompa TV. What? Sompa. It's not clear. Jene kacha nse ye Sompa wai. Ebusuafo. Na kyerɛ sɛ nkɔmɔ a yɛdi ne tintin ne tie wetwa mu nyinaa ne sɛ maame no ne ba baako ne ne na di nkɔmɔ no yɛ fra enye se bia yɛ pɛ waka wasɛm yɛ pɛ wagu ani mu ase asɛm no ɛba beton frama mu a obi ate enti yɛ pɛ obi ɔno nso firi baabi a ebi a na enye no korɛ no wabɛka ne saa na nso maame ne se wɔno de afɛ de ɔne yɛ ni nkɔmɔ bi adi enti ne ba yɛ susu sɛ wɔyɛ sɔfo ne ne bɔ nkɔmɔ no nia waka nyina ne se onimu afei no Alex no se bia onya specific ya onya specific na ye nyina ye nhia ne ehunu asem ne ka ena me so masre ne se sete saade a ye besre no bia na mama ni hu bibia one ne nkasa ne maame no na edis ajapade ye ton ne ye che ne ye ya omunya ne sa na asumdie ne ye nyina ye pe wo fafa bi to so ansa na ofaluma ya de na maame kan nyane se abusua bia wo nipa bia o ha adwen wom se minim se mosua saade na abusua bia wo nipa bia o ha adwen wom o jibi bia boso ye hu maame no de eye me ya kakra ne se edi kan na kasa na so obekasa na che so won kasa ho na bibi so amentia se sa because obi me bia se obi e wa boje no mo kasa sidan na se wusi a oba okohia no temnatu yo ne mo se wudi sika na oba na wotonwam se asasem we sie fo ba bi na se wudi bima wudi meka ko e ko kire wase se wudi adi enti na maame ne se na mo ne ba na kasa wutie kasa bia o se ese boya e fe o no ekinse no so etimi fansasi bi tonton ya maame ne so e dai anya bi according to the ne ba na eka no enti ekinse na ese ebusa bi ye se nyanya bi o mo so fasasi bi aton wadi a maame ne so anya bi se na yesa de ne wo de o ye me na me nsu me ye obi so ti asese ko ba nsa bi ko tasi ebi obewe na bi o ne maame ti ase o mo so fa anyansa kwa bi e kira asase bi ton a bra maame we anya bi ayedai anto no se no ko ba nsa de ne de wo de ye me no enu bi su na me ye aha ebi ana ekinse no ni de na ebi ana esua ebi we na so na ebi o mo so eni ko bere iti eno de se bembe obi asu na niwa
ite no so se ye busa ni ye ansa na bigidi se this week se sa se mo ya na se to kosipia be fi se kosi ni fiada na beboa na ye musa ekinzini ye se abusua ni enimu won enimu no de na se maba na me ya se maame na san ko kasa te se de ne bayi wakasa yi one de wo so ye nana short as wo mem o kwan bi so na so kwan bi so no se wu tie kasa na se o maame atun bibia wo ya we wo sa ye sofo eti kasa na e ko so no ena ema magia so se ene sa na tie de a na so e nana de a ena na maame asi bibia kire no se asase maton na medu o mo so fa bi to o maama me se no na wo ho de maame no so me ntie yehu na ye mu se ekinzini so ye se asase no mo so fa bi aton a maame no wo nya bi se nte sa de a eye de na maame nko akokire sa asase akoton ma 8 million me OPM na wie no 8 billion ne boa 8 billion de na maame nko ano abusua asase no nko akogina hotimi ton 8 billion edikogu se de akoto treasure bill abusua de dabi ite won so ye na de wo de ye me na bia no bi na me so me de ye na wo de wo ntiase etu se wo se ekinse no ye musa ne ye ne ye nhwe mu ye ebia na bibi so na mo ma me no se ye mra ne de me na kwa bi so no wo ka so obeka sa na so bi wo a na ho de me blemu ne sa ebia se be anu ne anu hia entoto ma sa na bia wo pa no tie ekinse ne pa ye busa ne ye ne se sa ni wo de a ne se ma ne se mra ye djuma ne ye ai yaduma na ebeti ma dey ene na kwa kushia na yehu de wi na ma yetie fo so asoate ya medase me nso so medase abusua tago heba mesha ne capsules de bia medi ho adanse wo fie mu kire wo se eno ni nnu asese wodwa so aboa ma wade aso efie ntokwa nyina adwo esanse be ma ye na djuma oba ye na djuma na be ma wadjuma ne sen se be ma wapoma ma na poma wodi mpam wa agora wo yire no na nitimi gema ne ho se pe no no wahu se you bema na wabu adwuma wo ye bema wo ba ye adwuma wie ye ntimi nka medase kurampo adawro ma kwahye ma kakraka bi tato hwehwe ne yen kan kirew wo ba so a woni atenka me pa che obomode ahwehwe tago heba mesha ne capsules ibi wunya bi ebeboa infections ahodo ni nyina no tago heba mesha ene ne capsules etu ase e ma awade so ankasa ba bi eto notu nuko ho na obenya bi ji ahomai ne bi ana wo hia nchiremu 0243 228-296 0243-228-296 RSYD Norvigi Studios me say ade bia ye de camera ye ne yen ye ne ye ne yie enti no me pa cho ene namafo sini ahodo a ye twa iwu twa bi podcast na ye iwu ye bi anase wu twa skit obi wo ho no ma wo twa sini nanso oni eho akade a ye de ka ho say ye backdrop ana ne lightning nom ne ade ne ye woni nyina bi ofre yen abeje wo so effect ya wo pede ato sini so amana ye kiko RSYD Norvigi Studios na fadan yen ye won crime mala mabase office Kokoko Street Jia Humai ene mpanyimfo ni nkomo 0574 715 778 0574 715 778 OCP Ghana Limited ensuo tuto akuafo mo nso de ye ne denye ye tenase amensuo no ato ate ana wo ye kuani ade bia wudua bia mekai wo se OCP Ghana Limited say one more fertilizers apapa ebabeboa ama oniome atimi asodoso na boto mo nso so atimi ayedoso se wudua toso de se wudua niam antete wo ho niam ebo hyefom mepache OCP fertilizers no eye papa ye OCP 1515 OCP 102010 OCP TSP ni nyina ye fertilizers ni bia oba kire fertilizer ade a wudua ni emfa ehon fertilizer emfa mawo baby eto agrochemicals bowra ho kai se OCP fertilizer de eye papa pan Gino hot pepper powder boa papa sese mano sese mfifire na nte yembiom kanetete wo ba betwi ade a betwi meko na nsa achi nyina edwa no me pacha wunya Gino hot pepper powder wo bre no eto atwa ena afen so yemfa preservative bia nwuma nchine nim MSG semagi bia so ennim 100% natural wunya bia wo de ye wo nkwan wo de ye wo stew stir fry ana wo toto na bia wotimi digu ho meko a ano ohye na no yame na ne kan wo se wudidi a aduane no ya wudi ahuwa no kakra wai wudidi a wo se wi wudidi aduane no se nwunwu no ada wo ye saman mameko no enkasa meko we de apro nim meko krogen Gino hot pepper powder yes say truly hot
Roman father draw, Roman father pomudini, Roman father draw near Hode Mapenia, Roman father draw near 30 years stroke. Monamia honamre, stroke ne pressure, nina a referee ni pedia, so diabetes the intentem cra. Me pacho yadi adane kwanko chronic, me pacho me canfo. Father Martins, herbal mixture. Ede amawo ewie kokotobi na wanka se me yade edi anu aduro ni ho bra wonnom Father Martin Sebal Misha baby eto onu otum no bowra ho tentem na wonso kokoje wo de agi ahomai se wo penchiremu a 0247 919 122 0247 919 122 achede soko promo ninie ni nyina ne se na wo to pomo tomato mix na wo to gino pepper and onion na wo to gino jollof mix GB foods ensanu adwuma no we ne nyasa wo to ya na de aye aduane ya pon wo de ye aduane wi a ye se hwemu na numbers bi egum eno ansa obetwon phone no dial *844*99# *844*99# ubo ni se ya eni ye obi besie cash wo ye ni na airtime no ye say over 2.5 million worth of airtime won so de ewo mu bi chest freezers TV microwave nomne chance ye de no anuane gas cooker ha wo nkoto foforo tie me brand new SUV empanyifo ka ya kese ye ba amenemu a wonti pomoyi wo totototo na wo so wudi achede ye te centimeter na enye yawa ema ye ni enyawo 21st clinic ye the sciatica express sciatica wunim dadade bia me catch you say ya de boni esoso ni papa sisi ube hu na osisi na ayiri mu kotu enyeye entini bi e fa oto ase be fa osra asesa eno nso twetwe na etwetwe wonam ya o mfa bre yen na yen na ye wa no adura ye betu ase ama ho atimi ato ye de to nchan ya yade biara wo de ba ye benya botre na afi ya hwe ne atu ase de ama o sanse ye o machine nwanwaso de hwe ni padua ni mu ya de kura etete won ye tu ase ukọ massage ache fabra na yen massage wo na ni padua ne nso bre ohia ahomeje ye twa scan san so na ye lab ba bia obehunu yen de wo kumase ye hwan overseas ye ne Sompa TV ewo dan krom obo asenso ye wo council quarters call junction wa enkran domi market sunyane nkransa tachiman ye wo hoje ahomai na ne yeni nkomo 0249 311 311 0249 311 311 afeye misa Akins say ensase no wono maton bi adupen Akins na te say bio Mama Joe yo yetimi ene papa sofo edi nkomo na ne nchiremu no na enkomo ne ya akwaye se emire bi asase bi da ba bi amokora no mutimi gigaton di ye bibi se asipen oboa ma ipacho oboa net to say oboa aswa my mother de my father's grave eh tell no mo pe itimi ka ko me ka che omo se na omo ma me anti no rafi I just want the man 1 billion neighbor na ye meeting no omo boa omo kasa na mo ko to omo di 50 billion and last year July no and now no me mama na kasa no ne mama no omo ko to go filling station yeah go for it and so go for it with you omo to have 10 billion 10 billion no last 4 years omo to have 10 billion and now we na down na go for be channel 8 billion matter bisa ne say enyo no so ko be treasure to na ye bi no be 8 billion na bisa omo se me boa bisa reverend no say osum na kupon wona kuma bisa ne say den bisa say nyamba so wankasa na kupon no wo su bisa ma o de mu bisa no reverend no bisa ko ti bi na o be chikan bisa no se say no eken sani ansam ni si bo ba no se say ade e bank ran ni e be di asem na chi o ma patwani e be me de kra na no kapo na e twen mo ma e jam bisa because sani esi kwa obi e ka ne de mami obi ani wadi nkomo ye be wura dem ha wo se won kasa ye frɛ reverend so ani ni di nkomo a wo se de awo ka no boa na nsase no e dɔɔso ntie mu de he na wo ka ho asɛm na kyerɛ nsase no dɔɔso ntie wo se ye bo anan ne eba bebe hwɛ nsase no ne ye hunu ne ka o se de omo ton ye no ye ton ye before ni nwa peni wu ye no eyi na ye be ye no 6 December ye eyi e na ska na wo sa ke chance be ye ne nti musi yi na ebe chizika bisa se wankata bisa se 8 billion wankata
international say Akins mama family de monton asase bia da baby me mami wo ya na ono ne mami mu start so monton asase yo mami wo 5 years ene asam ne baba won ya be hwemu why man but umba na mbe hwe ya baba ho me cousin ba ku kra no fi abochi ni kra me so be ba that time na mbe ban so e fa ni di ko na ma be shia me aka no kwae no ko ya serious if me crap me say ma e bu sha ya e ma mo ya ba yi ni me pete mo afie sala me catch mo mba asu catch me pa mo ma mi fi me so mo bi mo fa ma mi fi ka 1 billion brand yes ah me no mo trouble ko nya bo te ya beba ho ni abesom why ma ya beba ho ni abesom ene yen kwa na ye grow me cousins bi aka po o ma te say the titi me na ko radio station to me cousin bi ka say mo pre witness ta o no mo kwa mo wa de bra ka bi pre cause mo ma mi so ewu and as can no farm mom me nya bi ni kana ida we no kolegu the sister na the number no e ma wo no the sister no Ghana obi da ko le kwa nya me ma me 1 billion wo mo 10,000 keka wo so farm mo ni sika wo so yare mo ti mu ko bi treasure bu bi na mbechi ni pe wa na ko bi treasure do ka so so no ma yesi en kan fun chro mate eye kwantan ni free so na bishop mrem na asem no yen konkodi asem na chi because na yesi kika ko no bishop baba we dey wasumu a o yeso ne wonum bi ne eto maamenom de daadae o se mama ye broni diwe me host ye broni osaso ye teacher osaso kan brofo ye brade ele wo furu ni shira ba me amekra me de ta ya bo mi baby am le fa bi e betwa baby am fa bi e betwa ne akwa obi o ka twi afedi wa ja twi ni ka aso ala so ni se me namte ho o ba wuro du me so ma se fo mpa brofo ka ye de rade ase yo asem no ano odene o etomire bi se eja bi abana ne nyansen hunu mu no ohunu so se me ye ejapade to ma ho na eja ko na mmantimenti ho ase mo bi amea na me hunu makoro no on ba bi ase be ye di se de papa bi dwene ho a waja bi ato mo a mo ko ho ne mo de mo nwene ho se mbeja bi ato achi se mo beton edi nko a se be ba agofo de anko a na afoforo nsu na brabo na ebo na diga mo amu obi ga mo twen papa de na ma me de a me ndi azem na ze enye ye de ya wo ya ba wi ase obi e bobra sa afa mo emfa ma wo eno nche se eja de ne me nche obi timi tena se o mo bra ni bi ohunu obi de no wo course won de se wa ye ndi won ga ho na opese ono nko a ye be sere ni de egwan se ye nyina na eja bi de ba wi ase ye be to ade na ye ne de a ye nche mo obi akoma nto ne yem ne ye nkunko ya nim ebetuma ba sa brante de ye o kan ye wo boa ebetuma ba sa ma amene boa utie ne ye ba na o ye sofu ni be wura mu na wo kan no a won de ye nana omoja pade no omfa na emum no mistake akra mo wo no se wakoye nyame nipa fa ko asomdue wo na ohwehwe nti ene so obi base sofo wadama me na na de ye je afiri mensem wabega me ye sofo nti me nhwem tiko wo be pay futu sem bia kan no wura mu akopesa asomdue beba ti se si wo fie awrade asem se so obi ntimi nye ne fie yi a ontimi hwe Kristo asafo so nti sa de na si wo fie dia nka gina se nyame nipa na pa de no pu masubire na asomdue mra ehira nka nyame se obo na mane se ene ye de agya no onhwe no onye kakra na eche se nyame nipa na etu ana na asomdue mra de ebe sire ne pa won tutu bonkum tutu nifa ebe bin na obi atibia di na asomdue aba no ye na de so okusa fa agya fa de a ene eba se fa ba hye o ehye nso de ensuo ne ebe se ne maami nti wonka what ya asem na akofa asem mebredi aba on se kire ne maami ne odi se so ka kire on kan kire no na ne ye na anua no so ka kire on kan kire no na afi asomdue mfa mra me ne fie bedi achi ne nyankomo ne yie pa na yetime hu bia ye twa afa medase pa me nso so medase pa na se di em se Ghana no ye betu ye mpanyifo a ja obi esu a bishop nim se mmere bi me koto perfume kwadi abrewa bi di okay se me hia no nim se ja abrewa de me de me hia panyi a me tu chemi me nim se watwa kwan no wabu sa pempe enti wo hunu ni ama bebre enti me batro nya fi oh abrepo junction na me nam hwa na maami ba ye bishop osi yo me wura na te sen na maje so that time akwa client bi was a che a me ba
yo me wo perfumes bi wa ha no me ma na di afra brocha me so mani je perfume ho na mso yo me kwahwe ya far away so me pe na osan se ne ma di afra brocha ne de ne yasi abu nsu agum na fe me pami kam so ene ma mienu ma chi aka ubedu abedashi ne gu far away me say apeteshia ya totofi atum na mse ei ne panyini bi timi nyina so kura adiri maame no wabo abrewa puan ne tiri nyina fu eyi a ohye atade tenten yo ni nyini nya nyini nyina na je nyame ne hye obi adwom boni nyini nyame heda pese wo bere ndi o me na nyina no wate yawo efri mo maji nyina na je efri ho ena mani da na mse se ne awusu ande a wo ye na wo bi ze bible bra ka ye panyina jini wodi tim bia ne nim nyansa obi timi nyina wo nyansa na hwedem enti maame ete 2 years ya enka asem ya ba wo de fa ne se unye hwe papa no maso papa mo nso oti ene ye mfa mi nkoto treasure bill ena wo na abetire obi de omfa ne sikanye obedi na nti aka hu ndo de to treasure na wa amre yen kwa ho mane so e na wiase mu nsem birthday bi nso wo ho a na mama ye hu yen kwa ho mane so abusua ene de yeni o yeni 0548931931 0551931931 0548931931 emenika kura ya ba kwan krobi nsusu din de be kwai ya ba kwan ise ye hu mpanyifo ani ye dwane sanse de ye keka kono aye hu panyi kura ntimi nyini ni bio 0548931931 0551931931 ye train ye the birthdays ni to so na ye birthdays no in 10 yenua ba akosua somua akosua somua Japan owie TV ana baby ya Grace chochomucho sompa chochomucho somua na ene wo di na wo dai yenua bai ena wo di na wo dai Awurade Nyankopɔn hia no papa sompa tim yenso so ya somu ofie ha se Nyankopɔn koso anto nsupa enwu ne hyebre so na brabo so na brabo no enye fe afre ese no na ese epono na bia ma wo to ticket mi ekokodi holiday wo London no ne ade na somua mekan ye kwaya saa so no wa ma ye saa so de ene ka kire ya Grace me see allegation enye papa ma ye yi happy birthday me do fopa Awurade nhyira obebre yo yenua ba Benedicta nsusu di na woda nne oba fefe a ono nso asi abrabọ kwan mu Benedicta nyame nhyira wo pa wanya okese no mpegya wonsi bra ya ekron na abre bia wa brempon yo emen won 10 happy birthday ASI Pastor enso so edi na woda enne Pastor Awurade Nyankopɔn fi osuru musuru no nhyira wo pa Sompa TV ne yaso mu wa hai ya di nhyira ente se ehwiegu so afese se na ranks na ehwan wa beti na de mu aseda ma Awurade nyame nhyira wo pa. Hello, good afternoon. Fine, it is Adom me pa cho so I asema o kana ma me yakoranfo pa o ruwa wo yakoranfo sa no omo na ya mu ya yorofo no so wono wonya papa yakoranfo ayoro mu kono mu kojin skana ma kola ba kono mo ya be ne sa na nkensi so yakoranfo wai yakoranfo pa no ba mu ina ba yakoranfo yenya ya mu nan ka nukura fonan ka wata sa an ka wanda wanje da dan tondi da waje ya wa wuyi na wuri to so da mawon ba mu dan da yeah that's it yeah Rade Rade yo 0548931931 0551931931 hello good afternoon Medofo ya papa bi original Asunjenka enka won so bishop baby a wo kwatete ya na yenya wo no ye kwada ye beda ho a engasa
Engasa na jami godi pa ka ka bisa mo fo mo asamoa. No. Afi mi dia be yo ho ade preko wate. Mate. Ki ta sakra. Na abibia ye show but tu man so papa. Me das. Mr. Gwera onto no police aketi. Yo ya das. Oh me to be abusia no sense. E se mi bi ho se bin previous. Odi aso tie na de oni fem. Afa ba bi no se bi. We am fredi. E se ma we dey say na me mesre no. Oya ka ko ya ko se oya de abusia te maba. Because enkra no me ni pa nwotwe me boa. Nti se omo so omo chances na eya da na we ba. Oh, kafra. Oh, mathematics ya Nigeria eh. Enti ni nkura nwotwe a sika twetwiri de yi. Wonkwa wad. For birthdays na to so why na de. Minwie. Yenwia ba scholastica hene wan so odi na woda. Untimi modin no a di nkuruma. Ebe ma wo ketrema enso so atimi aye ha. Scholastica ai hine wa edi na woda Awurade Nyankopon nhira wo pa emo wabrabo nye fe se ne awaje makuo ka be ya enkoso a na nye fe na nye nhira so mpatim ni nyina na aka bomu aye bo mpa ye yi apa ye de ma wo se apona da wani mu nyina na emie na Nyankopon ensi wachiri kwan na obonemfo na epewo a wanya scholar ye da wase yenua bema Richard Olembe me pacho me hunu bo ana de achewai rich ena wudi wa woda Awurade nhira wo Nyankopon to won kwanem na ne obeye bia enkoso na wabrabo no enye fefefefefefe yeda ase ebusuyanfo se Ghana no de yedru no ma memfa homa ne nto so baako na afa menkai wo se bibi teteo eniama bi haw wunye obi ansusu ho nkyerɛ wo obi je wasase obi tu wani muno so afa wo dan obi de wo fa kwanbɔne bi so ato waduru a ahoma we na 507 ana say 0509 tumirika ne aba beje wo so ye de obi bia se enen so wode obre ode ye bre ye wode na woni ye di dwumadie ye frɛ ne Sompa Nkomo still team no ye gina ye na so nyame ya adom a wo kyena so ye beba be